تبي دور بيج وزحمتين كو قالي هردو طاخان بحمو بيك هاتين خادجين إيرو روج أم جبير نكن كومين جي خباطكي مزن دا مشاندن كومين ريخستن كرنا بنجهين آجواكيا هر اندامك دو كومين دا جبو خزمتي قالي خاك كاردكا جبر هر تمگوتن اوا كومين بنجها جواكيا هي جاي ببير خستنيا كول هردو طاخن كردان یکمین کومینا خوسریا به ناوی شهید ازگر ده سالا 2014 هات آوا کرن. له هر دو تاخان 48 کومین آخوسر هنه و نیزی هفته کومینین هفبش هنه. درباره خبات کومینان به تایبت روشن هاده ریوبرین کومینان وها آنین زمان. بعد کنفرانس گوتی آوا کرن جویشون دمی چورو را خبریزن هین زیاده تر هین یعنی زیاده تر جبنا ریخستنه جبنا جواکه جبنا جباك شو لازمه شوف ريبه ببهره ورا ريبه برن قال لك ام يعني ناوشونا لجانا تفعيل بكن لجان مثلا اي صلاحيه اي خدميه اي صحيه سير بي بقوا ميتانا وجيا عم حاضر بكن بهز او عندك كبناب جباك اخا چه جباك لازمه ام بي كوري ام بيك بينين يعني ام دغازن وكومين ام هين رولي خدنا ملادا بليزن كومين برفهره بكن لجانت كم ام تمام بكن لاني اساسيا في ملاتي كومين بملاتي بسر كافي كومين بخو بنجهي جواكي حق في كومينا ام ساروست بكن ام دوري خو تيدو زيدا بليزن ام ملات شيوركن اشتات كيموسا هيا هلبت دجمنه حصول سر ما تشكري حق ام زيادتر رولي خو بليزن جارا یکیه کنفرانسا کومینان لشیخ مقصود تیلدار خستن لگوری وید دمین پیش ده و کمیته نو ده کومینه ده ورن آوا کرن و لگوری پلنسازیا سالانو وکه جنوبه اکتیف کرن و خورد کرن خبات کومینان.